Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Денес и вечерва ќе може да не следите во два термини, поради изборниот ден. Во овој термин 60 минути пред истекот на изборниот молк и вечерва некаде околу 22 часот и 30 минути, 23 часот веднаш после завршување на отвореното студио на телевизија Алфа, посветено на вториот круг на претседателските избори. Вечерва ќе имаме интервју со господјата Оливера Чирковиќ, кој беше мозок на таа криминална групација Pink Panther, поради тоа беше судена на 32 годишна затворска казна. Во врвот на својата мок, во врвот на својата слава, таа криминална групација Pink Panther беше најмокна криминална групација која се бавеше со кражба на диаманти, на злато, на драгоценности и останата брендирана стока. Значи, во врвот на незината мок, таа криминална групација беше сомничена од сите светски полици дека украла злато, диаманти во вредност поголема од 500 милиони евра. Господјата Чирковиќ утре ќе објави својата книга на македонски јазик и биде гостинка во Скопје. Меѓутоа, јас ве верувам, почитувани гледачи, ако останете со нас, станете 60 минути, вие ќе видите многу поинтересно интервју, барем 10 пати поинтересно од книгата на господјата Чирковиќ. Оливера Чирковиќ, мозок на групата Pink Panther. Добро вечер, Олив. Да. Обично или кога ќе убава жена се вели дека е лицето на групата Pink Panther, вака вас ве вела дека сте мозок на една криминална група која ги има направено последните 20 години можеби најголемите кражби на диаманти, на злато, на златни предмети. Pa da, uglavnom žena je negde, kad pričamo o lepoj ženi, uvijek je asocijacija ne baš previše na mozak, nego više na njenu lepotu i na šarm kojim ona koristi to nekako svoje. U kriminalu ženski šarm ništa ne znači. Ne. Вие сте биле мозокот на таа криминална група? Ja sam bila mozak i... Pink Panther. 100% mozak. Znači u smislu mozak, možda po znacima navoda, ali organizator svakako. Добро, господи Чирковиќ. Кога читате на Википедија, кога читате на интернет, на социјални мрежи, што све пишува за Pink Panther? Да. Дека е најголема група во делот на кражба или на диаманти, на злато и така натаму, дека некаде повеќе од 500 милиони долари се украдени предмети од страна на таа група. Тоа се фасцинантни бројки. Da. Има ли вистина во тоа? Ima istine i sve, gotovo da je sve istina. Preuveličavanje je negde kada se desi neka pljačka ili krađa, taj koji je vlasnik radnje, on će prijaviti ako je bio 3 miliona vrednost nakita, prijavit će 5 miliona, 6 miliona duplu vrednost. Ali i dalje govorimo o ogromnim vrednostima. O 3 miliona ili o 6, to su ogromne cifre. On će prijaviti veću cifru da bi naplatio osiguranje i naplatit će ga. Vlasnici takvih ekskluzivnih radnji kao što su Rolex, Cartier, draguljarnice, oni su svi umreženi i sa osiguranjem i sa bankama i za njih nema problema. Znači, naplate će biti i bit će uvećano. Ali da su ta dela koja su izvršene i vrednost tog nakita ogromni jesu. Da su se desile su se. Колку злато има поминато низ ваши раце? Koliko zlata? Да, има поминато низ ваши, преко ваше руке. Колку злата е прошло? Pa ne, to su kilogrami i kilogrami, ne može to da se... Ja ne znam koliko je novca prošlo kroz moje ruke, a ne zlata. Znači, ti kad se nečim baviš tolike godina, ja sam 20 godina u kriminalu. 20 godina. Mogu da kažem da nije bilo samo zlato. Negde kad ti počinješ koračaš, to su prvi neki koraci su blaži, pa sve koračaš jače i jače da bi stigao. Ali zadnjih 10 godina sigurno... Znači, krupan kapital, krupan kriminal. Krupan kriminal, ali i taj početni kriminal je bio krupan. Radilo se o bundama od nerca koje su isto skupe, o svilenim tepisima koji su preskupi, antikvarne vrednosti. Која е најголемата вредност на акција што имате направено? Pa par miliona, par miliona. Да, говорите за тие кои што сте фатени. Da. Има акции кои што сте учествувале, кои не сте фатени. Uvijek je nekoliko miliona je veliki posao. Kad se kaže nekoliko miliona, da li je to 3, 5, 1 milion ili... Има акции од 50 до 100 милиона за кои се пишува. Retke su. Postoje, ali retke su. За кои се пишува и кои што вела дека групата Pink Panther ги има... Desile su se i takve. Ali mogu da kažem da su ređe i naravno da upadaju oči i ja sad govorim o sebi koja sam bila jako vredna i radna. To trajalo je dugi niz godina i dešavaju se mnogo dela. Повеќе од 2. Mnogo. Повеќе од 2. Mnogo. Ja sam živjela faktički svakim danom sve više taj kriminal. Izgubila sam svoj privatni život. Ta neka ideja ljudi da takvi ljudi samo uživaju, idu i troše novac, to nije istina. Ako si u tome dobar i uspešan, ako se desilo mnogo dela, ti moraš da si posvećen. Ako si posvećen, znači da si dao pola života svog tome. Дека криминалот се битни деталите. Дека деталите ве прават да бидете на слобода или да бидете у затвор. Да. Ако сте биле мозок на таа групација Pink Panther, да. а
Pink Panther ili se smeta od strane ovие разузнавачки структури, полициски структури, па и медиумите се нарекува дека всушност тие го ја донеле уметноста на крадењето, дека за разлика од дрога, кокаин, убиства, оружје и така натаму, дека овде била она последна витешка некоја групација која крадела и која правела. Што треба да биде направено? Да биде спроведена на добра кражба на дијаманти, на злато, на скапи Prvo da сати. kažem da je najbitnija organizacija Što to znači? i izbor ljudi. Što to znači? Znači to paralelno. Ako nemaš prave ljude, ne možeš napraviti, znači i da imaš dobru organizaciju, ako nemaš izvršne ljude koji će to izvršiti, koje si morao godinama da selektiraš. Nije laž je da svaki čovjek ili svakog dečka koga vidiš koji se pobije u nekoj kafani i hrabar je može da krene na taj posao i da će ga izvršiti. To nije istina. Znači treba i To je srce, laž. znači treba i srce i treba mozak. Treba proveriti te ljude, treba ti dugi niz godina da se srećeš sa ljudima u prestupu, da bih tokom godina pravio selekciju kao sportska ekipa. Da bi od tih 100 koji su ti prošli ili 200 ili 500 došli 5 pravih. Tih 5 pravih mogu sve. Kad imaš 5 pravih, ja sam došla do te faze i u mojoj knjizi gde počinjem već da pišem, ja sam otpisujem negde kraj moje te kriminalne karijere gde sam ja već probrala ljude i dobila 5-6 pravih ljudi. Колку ви треба луѓе, да речеме, за една акција од 50 до 100 милиони долари, која чини? Кој што е кражба на сати, на дијаманти, на Treba злато. ti i vreme i odricanje. Колку луѓе ви треба? Колико луѓе вам треба да направите добру Ja кражба? nikada više od 5. To je 5 ljudi. 5. To je maksimum 5 ljudi. Možda 1-2 pomagača, neka koji su na polju i samo prate ulicu čisto da neko ne naiđe, da se nešto ne desi s polja, koji nemaju faktički nikakav ni reskir, niti je njihov udeo u poslu bitan. Ali bitnih 5. I ja sam išla na velike poslove i 5 ljudi. Била тоа на акција во Биериц. Вие за таа веројатно нема да говорите, бидејќи не сте ни осудени, не сте ни осомничени, меѓутоа еве нели вела дека Pink Panther ја прави акцијата во Биериц и дека сите клупи околу таа продавница кај што се прави кражбата се офарбани, да не можат луѓе да седат, како не би имало очевидци кои би можеле да ги пријават. До такви детали се внимава на Ja ситуација? mislim da je to više mašta nekih koji nisu baš najbolji u ovom poslu. Najbolji u ovom poslu koje sam ja poznavala nisu gubili vreme na farbanje i na tu je mnogo mašte. Prvo, ceo taj deo i ta, ne znam, radnja koja treba da se uradi, a koja je skupocena, ona je opasna kamerama. Kamerama i videonadzorom. Videonadzor prati čitav jedan prostor. Znači i trenutak kad neko farba, to bi sve bilo snimljeno od kamere. To je privlačenje pažnje. To je nerealno za mene. Да rečemo, кој простор се снима со тие камери? Pa te kamere, to su kamere kao na bankama, kao na tržnim centrima. Znači, One to bar hvataju nekoliko kilometri. Da, to je domet ozbiljan, to su visoko, to su i kamere koje imaju frekvenciju da hvataju i noću i danju. Znači to je ozbiljno obezbeđena radnja. Dobro, Znači, Čirković, колку време вие, например, внимавате и обсервирате таа продавница, тој објект? Колку време го обсервирате? Mogu da kažem kako uopšte kako počinje ta organizacija, završava se. Znači, prvo mora da postoji organizator, čovjek koji je, osim što je organizator, i investitor. Investitor znači da uloži novac. Ne može ni jedan posao veliki da se desi ako se nije uložen novac. Znači, to su zablude. Znači, Moraš da imaš novac, da poznaješ jednu zemlju, da govoriš jezik u toj zemlji, da iznajmiš stanove u njoj, da imaš novac da prebaciš ljude koji će doći, da ih smestiš u jedan stan, da drugi stan bude prazan, da treći stan može da doneseš robu gde niko neće znati da je roba u njoj koja je već ukradena. Potreban ti je alat za krađu automobila. Automobili se ne kradu da bi se prodavali, oni se koriste samo jednokratno. Можеме ли дел по дел? Da. Значи вие сте биле и организатор Sve. и инвеститор. I investitor, organizator, onaj koji je na kraju uzimao plen i prodavao. Znači imala sam čitav krug. Значи целиот круг преку вас оди. Imala sam ljude koji su mi prenosili Значи то можеме, plen preko значи granice. можеме фаза по фаза. Da. Како доаѓате до идеја некој објект да го плячкате или да Pa го ta грабите? ideja, ne, dođe se lako do te ideje. Potrebni su dani i noći vožnje po nekom gradu, hodanja, da ne kažem vožnja je malo, hodanja i hodanja i hodanja da bi ti otkrio neku novu radnju, a koja je pristupna za rad. Jer ne može svaka radnja da se uradi. Се маскирате? Ne. Бидејќи во еден временски период вие бевте нова црвена Ne, потерница на Интерпол. da. Crvenu poternicu sam imala samo posle bekstva iz zatvora i tad sam baš bila jako Второ, вие сте obeležena. високи 1,93 Da. м. Вие лесно влагате во очи на камерите. Например, Јасно. ако вие сте организатори, ако ви треба денови и денови да поминете
pokrene Ja se ne objekt. približavam radnji. Nije potrebno toliko se približavati da bi me uhvatila kamera. Znači, ako sam i vidjela neku radnju koja mi odgovara, ja ću proći nekim autom i neću ga parkirati tu, neću stati, neću izaći i neću vidjeti. Ako sam ja to ocenila, ja sam već dovoljno iskusan, sam tolike godine, da li je to radnja koja meni odgovara ili ne. Sljedeći korak, imala sam studenta koji je dolazio iz Beograda, plaćena mu je karta i taj student koji ulazi u radnju i kupuje u toj radnji ili zlatni sat ili neki nakit. Znači mora da vleze, da vidi On kako. mora da uđe unutra i on zna tačno što treba. Onog trenutka kad on izađe napolje, ja imam blok i on meni iscrta svaki detalj te radnje. Moraš da znaš svaki detalj, svako mesto, svaku fioku. Ne možeš da pokupiš pozlate ili srebro. Znači vo navodnici fotorobot imate vi na toj objekt. da ne? Znači sve znate. Sve, Kaj ja stoji čovjek, sve. kaj ima. Koliko ljudi radi, kada se otvara radnja, kada se zatvara, da li ima sigurnosne rešetke koje se spuštaju, kakav je alarmni sistem. To je čitava jedna nauka, ali do nje dolaziš zato što godinama si u tome. I to ti ne treba puno vremena da ti to shvatiš. To su trenuci da ja odmah shvatam kakav je sistem, da li ima dvoja vrata kao u banci, to nam ne odgovara. Na primjer, ja čitam deka, kao što je vidite, za 50, za 100.000 evra ne se pregrabeš. Se pregrabeš najmalko nekoliko milioni evra. Deka. Da. Neisplatljivo je da Neisplatljivo, pravite grabež na normalnom 200 na čovjeku 300.000 to deluje evra. bezobrazluk kad bi rekao posao koji vredi 100.000, neću se ni okrenuti, neću pogledati. Ne zato što sam ja drska i ne cenim novac, nego zato što to u krajnjoj noti nije ništa. Od tih 100.000, ako je nas 5, naplatit ćemo trećinu ili malo više od trećine, znači naplatit ćemo od 100.000 35.000 evra. Kad se to podeli na 5 ljudi, to je u kriminalu ništa, da reskiraš glavu za 10.000 evra. Da li ćeš uraditi radnju koja je vredno 100.000 ili ona koja je 1.000.000 ili 5 miliona, na sudu ćete isto tretirati ako je način krađe isti. Ako je to zalet automobilom u staklo, u pancirni izlog i srušeno, to nije pljačka, to je krađa, ali teška krađa. I za tešku krađu nikad ne možeš dobiti veliki broj godina. Zbog toga policija je izmislila i stvorila na kraj krajeva mit da je to jedna organizacija, međunarodna, Pink Pantheri, da bi nam stavljala na teret kada su uhapse za takve teške krađe koje su zaista velike cifre, milionske cifre naplate, a to ih je nerviralo, a nisu mogli da reše jer je to kratko trajalo. Davali su nam epitet pripadnika Pink Pantherima jer je automatski si dobio kategoriju organizovani kriminal. Kad dobiješ organizovani kriminal, to je minimum od 5 do 10 godina u sudstvu. U svakom sudstvu ti si dobio 5-10 godina za organizovani kriminal, a 3 za krađu. Dođe student. Da. Ja snima prodavnicата ili go snima Da, objektот. da. Je točno знаете. On je plaćen također Znači za to je to. platen. I on odlazi. Da. On nema nikakav reskir. I koja je sledната фаза? Sljedeća faza je znači pripremljena je radnja. Sljedeća faza da dođu izvršni ljudi. Oni koji će izvršiti to delo. Кој ќе го направи тоа дело? Koji će napraviti Како to што delo. велите, не повеќе од 5. Ne, nikada već od 5. Ako je manje, nekad 3, nekad 4, ali realno 5. Ako je... Што е нивната задача? Svako ima svoj zadatak. Znači, tih 5 ljudi su već, koje ja opisujem u knjizi, već su maksimalno uigrani. Mi smo već tim, mi smo jedno bratstvo. Mi nismo samo grupa koja vezuje interes. Mi smo ljudi koji se volimo, koji smo vezani jedni za druge i to je jedna ozbiljna grupa. Ja već tada sam u fazi da imam 5 momaka koji su maksimalno spremni, koji su u treningu, fizički spremni, psihički spremni. Tih 5 ljudi mogu sve. Ono što sam ja zamislila. За една акција, колку време вас ви треба? Za jednu akciju, Da. ali sama akcija, delo, traje samo to- od 40 sekundi do 2 minuta. Значи ви имате I ja време, određujem koliko će to da traje. значи ви имате време од 40 секунди до 2 минути. Da, ja ću odrediti da li će trajati 40 sekundi ili 2 minuta. Значи прво е снимен објектот, Jest. ги имате информација. Onda poslije toga ide priprema. Ne? Da, dođe podgotовка. Do akcije ima puno. Тие 3 до 5 луѓе, значи, имаат во финалето само 40 секунди Do до 2 2 минути. minuta. Sve što je ovo priprema koja će se desiti, a to je krađa automobila. To je neophodno. Добро, зашто ви е кражбата на автомобили неопходна? Zato što sa tog dela, prvo ne može se udariti našim autom ili autom koji iznajmljujemo u rentakaru, ostavit ćeš podatke i to je gotovo. Znači mora da se udari u pancirni izlog autom koji je kraden, da se ne zna čiji je. Панцирни излог, значи на објектот. Pancirni izlog objekta, tako znači, je. to je zaštitan Tako je. objekt. Da, tako je. Вие не смете да бидете со ваши автомобили, Ne.
Mora da se uzima kraden auto. Ili pod rentakar? Uzima se, krade se auto i to koji je najprostiji za krađu. Auto koji nema alarm, koji nije noviji, to su starije auta. Mi smo uzimali Audi 80, stari jaje, ne znam kako se to kod vas kaže, i 124 Mercedesa. On je moćan. Sad te kažete da tija kradeni automobili ne treba da biti kradeni podolgo od 12 ili 24 časa, za da ne bi da staveni u sistemu. Najbolje bi bilo istu noć. Da ne bi dat barani. Da budu ukradeni istu noć, jer su sve poslovi, bar moji, ja sam tako procenila, rađeni oko 5 sati ujutru. Uzimena su, 5 sati. Ja sam smatrala da je 5 sati najbolje vreme i bila sam dosledna. Zašto? Između 5 i pola 6. Pa zato što između 5 i pola 6 je uglavnom kretao saobraćaj, gradski saobraćaj, i već se nešto dešavalo po ulicama. Ne je pusto, ne je prazno. Nije bilo pusto jer je ružno da je pusto, a s druge strane nije dobro ni da je velika gužva. Tako da to neko svitanje, i već i oni koji su voleli noć su se umorili pa su otišli. Gradski saobraćaj, ljudi koji rano rade su krenuli, čistači, prevoz, kamioni, kombi, to je nama odgovaralo. Znači najdobro vreme za kradenje na zlato, na sati, na diamanti, nekdeka okolo 5 do 6 Ako imate srca, jedna dobra informacija. Da, znači 5 do 6. Ali ne predlažem. Poslije ovih dobrih informacija ide i zatvor, tako da ima i druga strana. Znači, vi kradite automobilite. Koliko automobili vi treba da napravite na takva pljačka? Sigurno 2, minimum 2, znači, a nekada i 3. Da ne kažem da se nekada koristio čak i kombi, se ukrade, koji se parkira na izlog, da zaštiti ljude koji prolaze ulicom, da ne vide tu scenu. Kad se zaleće automobil i on udara u pancir, isparkirava se i pancir ne pada ceo. To je pancirno staklo, ono jako debelo, i ono ostaje samo koliko treba da vleze. Koliko je auto ušao, toliko je jedan pravougaonik. Da bi spriječili gledanje posle ljudi koji su sa fantomkama sakrivenih lica i uleću. Svi su sa fantomkama. Da bi se spriječilo da ljudi koji prolaze ulicom, voze se slučajno, da imaju tu sliku negde ipak zastrašujuću da oni ulaze, nekad se parkirao i kombi koji je sakrivao negde to ulaženje, izlaženje, iznošenje svega toga, i to je nekad i ne. Ko paravan nekoj. Kao neki paravan, ali to nije bilo, sad da kažete, nije bilo neophodno. Dođete s kola, udirate u pancirno staklo. Mogu da kažem da to je bilo nekada, a u zadnje vreme osim pancirnog stakla bila i rešetka. Znači, rešetka zaštita, ona se morala počupati. Znači mora da se izvadi. Isto automobilom. Povuči se, počupa se, izvaci se iz štoka. Točno da svirate alarmi, sireni, što li. Ne, vi imate 40 sekundi do 2 minuti. Tako je. Znači ljudi to treba da vlezat. Ali ti ljudi koji će ući već su nekoliko dana pre toga pripremljeni. Imamo šemu na stolu i ja opisujem svakom deo i tačno fioke koje će uzimati ili deo. Postoje deo radnje gde je srebro, gde su pozlate, to se ne pipa. To je izgubljeno vreme, to nema vrednost na tržištu nultu. Znači moraju se uzimaju samo prave stvari. Firmiran nakit, firmirani satovi, nakit koji ima kamenje, dijamante. Znači zna se tačno ko šta uzima i nema nikada greške. Znači hiruški precizno. Hiruški precizno, ali za to su ti potrebni ljudi psihički stabilni, koji imaju snagu duha, koja ne hvata panika. Moram da kažem i o tome. Često su, bar u Srbiji, dosta ljudi je izašlo, eksponiralo se i pričalo o kriminalu. To baš nemam nekog preteranog poštovanja za toliku priču. Mogu da kažem da najhrabriji ljudi koje sam ja imala u svojim redovima, jer su izvršili takva tolika dela i godinama, nije tačno da nemaju strah. Imaju strah i imaju tremu jednu koju ima i čak i sportista pred neko finale veliko ima jednu tremu. Znači ima strah. Ima strah i taj strah je najveći dok smo u stanu i dok držimo sastanak i dok ja crtam to i govorim ko će gde. To je sama priprema da se kreće na posao i to su neki trenuci kad si osjećaš neku tenziju, osjećaš strah, osjećaš... Da li ke možeš, da li ke napraviš. Loše, svako na svoj način funkcioniše. Neko ne može da spava, neko puši, neko šeta, neko je miran, ali svako neku tremu i loš osjećaj ima. I to je tako za najhrabrije ljude. Šta razlikuje hrabre od plašljivih? Plaše se i plašljivi, plaše se i hrabri. Ali hrabri onog trenutka kada dođu na izvršenje tog zadatka i kad krene komanda. Znači ja sam bila na vezi sa nekim unutra ko je bio mi razuman i ko je prenosio moje reči s polja. Ja sam bila ispred radnje.
Znači ono što sam ja govorila, taj jedan je slušao i on je naglas prenosio drugima. Govorila sam radi, može, čisto je, to znači da nije izletelo nešto, ne. Znači, vi od nadvor kontrolirate. Imali smo komunikaciju, on je meni iznutra objašnjavao koliko su blizu kraja tog posla. Na što se slušate? Slušamo se, na mali telefoni? Na crno-bele ove Nokia telefone koje bacam istog trenutka, ali imamo slušalice u ušima i on i ja. Znači imate telefone koje je Nokia mali? Tako, izveštavamo koji se... Vadite baterije, vadamo bateriju, lomimo karticu i sve bacamo. Čim se završilo I svi ti telefoni su novi, samo za taj posao i važni samo za taj posao. Nikada više se nisu iskorišteni i nikad nisu uzeti na naša imena. Kupljeni su na Arape, na neke... Dobro, koliko dena treba da bude ta grupa vo gradu od što je pravite akcija? Pa ta grupa, ja se trudim da što je manje tu da bi troškovi bili manji. Znači ja tražim posao, dovedem studenta, sve to svedem na pripremljeno. Istražim i deo grada gde ima auta koji bi se uzeli, pa kad je sve to koji bi se koristili, kad sam sve to pripremila, tek onda dolaze ti ljudi i onda zna se, od tih 5 ljudi, 2 uzimaju auta, oni odlaze prvo večer, drugo odmah se pripremamo za ta auta, to pokazuje im se radnja, traži se put za bekstvo, ja sam ga već našla, put za bekstvo kolima. Te luge, događaju su lažni ili su istinski pasoši? Većina, neki, pa mogu da kažem da su ova moja grupa koju opisujem uglavnom dolazila pravim pasošima, zato što su to bili ljudi čistog dosijeja. Sve uštene se otkrijeni, sve uštene se su zatvorske kazne. Nisu nikada imali zatvorske kazne, bili su čisti, bili su nabeleženi, jedini ko nije bio to sam bila ja. Ja sam stalno dolazila crnim putevima. Znači imate pasoši lažni ili po crni kanali? Nekada sam dolazila, imala sam i lažne pasoše i crni putevi. Koliko čini jedan lažan pasoš da rečime za da se napravi da bude dobro? 800 evra do 1000. 800 evra do 1000 evra, znači da se napravi lažan pasoš? Da. I vozačka dozvola, možda 1200, do 1200 evra, da je to dobar pasoš koji može da prođe, koji prelazi ultra crvena svetla. Koji može da pomeni granični premini ili ne znam na aerodromi. Izbegava se aerodrom. Se izbegava? Sa falš pasošima se izbegava aerodrom. Obično granični. Ide se na prelaze gde su automobili i vozovi. Inače, luge to treba najmalko 2 ili 3 dena da bida tuka. Ili najmnogo 2 ili 3 dena, za da ne predizvikat odredeno vnemanje. Ne. Gi nosite li na lokacija da vidat kako to izgleda ili samo vi im go crtate? Da, oni odlaze, iz daleka to posmatraju. Obavezna opcija, jedna opcija je put za bekstvo kolima koji biram ja i taj koji krao auto. Znači imamo put za bekstvo ulicama specijalnim kojima se odlazi. Ne ide se glavnim ulicama, proba se da se seku malim uličicama i da se seku delovi grada, da se i menja. Vrlo brzo se taj automobil kraden menja. Na koliko vremena? Posle nekoliko kilometara on se ostavlja i seda se u regularan auto. I onda postaješ totalno regularan i čist, onda više nema opasnosti. Znači kradite, go stavate po nekoliko kilometri, to je automobil koji je ukradeni koji što begate, koji što je vidan vjerojatno na kamerite. Nisam završila ovo za strah, to je bitno. Znači imaju strah do trenutka dok ne dođu ispred radnje. Onog trenutka kad su parkirana kradena auta, kad se spremilo i trenutak kad ja kažem sad krećemo i kad se zaleće taj prvi koji će udariti, ti ljudi, svih 5, to su roboti. Nema straha, nema ni trunke razmišljanja, premišljanja i uzdisanja. To su roboti, ljudi koji hladne glave logikom, samo logikom, u tim trenucima se budi taj adrenalin. Brži su, jači su, znači oni su kao na utakmici u tom trenutku. Sve osjećaju osim straha, ali to su oni koji su najbolji i najhrabriji. I koji preživuju. Jest. I koji go pritom su hladne glave da urade i izvrše to. Jer često puta su mi dolazili ljudi koji deluju hrabro do trenutka i onda kad uđu, ono što im je bio zadatak, oni ništa ne uzme. Ne, jednostavno ništa. Promaši, ode i uzme nešto pogrešno, iznesete ti, onda znaš da on više nije za taj posao. Onda mora da... Go škartirate. Onda dobije otkaz. To je ta selekcija. Da, to je ta selekcija. Gospodin Čirković, vi ste nadvor. Akcijata traje. Da. Vi ostanuvate i po natemu kako završi akcijata ili ne begate u drug pravac? Ne. Koja je vaša uloga u toj... Čekam da oni završe onog trenutka kad su oni seli u auta. Ja idem i obilazim ih, onda ja čistim put. Ja sam prva koja ide da vidim da ne nađemo neku prepreku jer sam ja u regularnom autu. Predni vodite znači? Da. Kada se završi, čekam da uđu u ukradene automobile, ja znam put za bekstvo naravno koji oni znaju i oni kreću tim putem za bekstvo, ali me puštaju posle jedno 3-4 minuta odlaska brzog, puštaju me da ih obiđem i idem ja do tih regularnih auta da u slučaju neke kontrole koja bi mogla nas sačeka, ja ću dojaviti da nam je policija ispred. Uvek idem jer sam sa čistim autom koji je iznajmljen, rent-a-car.
сместувате? Завршува акцијата. Каде вие се сместувате? Веројатно имате неколку станови. Каде се сместувате по завршување на акција, кај што крајте 10, 15, 50 милиони евра или долари, накид, сати, дијаманти и така натаму. Каде се сместувате? Uvek na jedno mesto, znači u stanu dakle smo i krenuli. Imamo jedan stan koji je baza i sa njega se kreće na posao i sa njega se vraća. To se iznajmeni stanovi? To su sve iznajmljeni stanovi, da. Ja sam imala po 3 iznajmljena stana uvek. Koji gi iznajmува, vije? A ne, nikada. Ja neke da, ali sve na falš pasoše, nijedan na moj. Nijedan na vaš? Ne. Direktan kontakt sa gazdite nemate, verovatno? Sa nekima sam imala, ali nisu oni mogli da tako mene, ja nisam bila locirana tako, Da, znači sve ušte nema ja sam poternice, i da. dobro pričam grčki jezik, ja sam izgledam kao košarkašica, visoka sam 192, ja sam te ljude negde zavela kojima sam, mada ti ljudi gde smo iznajmljivali stanove, oni nisu imali nikakvu štetu. Mi smo najbolji platiše, mi smo ljudi koji plaćamo unapred, po godinu dana čašćavamo više nego normalni ljudi. Mi smo zahtevni. Znači vi podolgo vreme go imate toj stan? Da. Znači nije to 5 ili 10? Godinama te stanove sam zadržavala. Po 3 stana. I dobro, kako završi akcijata, koliko vreme ste vo tije stanovi? Kratko. Čim se to završi, ja odlazim u drugi stan i odnosim u koji se ne ulazi, tamo ide samo blago. Samo znači zlato, to dijamante, tako na tamo? U treći stan koji je normalan stan za življenje gdje nemamo ništa faktički osim hrane, normalnog televizora, života, tu idemo da spavamo. Znači tuka nema internet, tuka nema Facebook, tuka nema ništa, tuka nema telefoni? Ne, nikako. Internet, Facebook i telefoni, to je sve zabranjeno na putovanjima. Ja se izvinam vaka što je prašao, među to prv put imam ili ličnost. To je zabranjeno, to je nemoguće baviti se kriminalom organizovanim i biti na internetu, na Instagramu, to je, mislim, nerealno. To je zabranjeno. Čirković, potom vije stapujete na scena. To što je ukradeno treba da bude prodadeno. Da. Vие спомнавте дека можете да земите 30 до 40% od sumata koju ukradete. Naprimjer, ako je 10 milijuna. To je ako želiš odmah novac. Pošto smo svi slični, mi svi želimo odmah novac. Niko ne štedi, niko ne zna da ga sačuva ili tačnije većina. Znači svako želi taj novac odmah. Istina. Para na raka, mara za raka. Tako je. Znači, to je ta psihologija, tako da mi prodajemo loše. Mi smo u stvari dobri onima koji su nakupci, koji kupuju to, mi smo im super. Mi smo, oni u stvari znači, u tom lancu najviše para zarađuju ne oni koji izvode te, koji se predstavljaju sada ovdje Pink Pantherima i najbogatijima. Najbogatiji su oni koji su otkupljivali tu ukradenu robu. To su najbogatiji i najmodriji ljudi. I tije na kojima je ukradena. I ti kojima da. Da, ako velite дека е украдена 3 до 4 милиони, они треба 10 милиони, осигурителни компании со кои се врзани, ки им платат 3 пати поскапо. Вие продавате 3 пати поевтино. Tako je. Znači, u stvari ste... Kad dođemo kad to raščistimo sve, mi smo eksploatirani, iako nas predstavljaju, a takvi nas i predstavljaju da smo mi kao opasni, a u stvari opasnost mi svi negde. A vi treba sindikalno se organizirati. Nama treba da se da neka pomoć. Vašite prava, kako ovo je neka eksploatacija. Da nam daju neku penziju kad smo odležali mnogo zatvora. U stvari samo mi nadrljamo kad se to pogleda. I kad sagledam sada moje prijatelje neke ili poznanike, koji su zaradili zaista milione, prošli su im kroz ruke milioni. Masa njih nema ništa. A one kojima smo prodavali, svi su milioneri. I danas se bogati. I niko nije u zatvor. Niko nije u zatvor, svi su milioneri, a ove radnje koji su imali, oni su super bogati. Tako da svi kod nas su bogati, samo smo mi bili jedna Robin Hood grupa koja je živjela ludo za dan, trošila. Lepo smo živjeli, mislim, ne mogu ja sada da napravimo od ovoga priču. Ako je pominali milioni, sigurno stanalo nešto i za vas. Da, ostalo. Da, niste za željenje. Što pravite vi, na primjer, ko veke go imate? To bogatstvo, tije sate, dijamanti, zlato i tako na to. Što pravite? Ističemo se po glupošću. Ne znam ko je gluplji od nas. Ko je skloniji da napravi veću glupost. Svako smisli nešto da uradi što će biti super glupo. Neće uzeti svoj deo zlata i otvoriti zlataru, pa na primjer polako je to zatvarati. Ne, kupit će drugi auto, treći auto, napravit će bazen. Dobro, na primjer, nekoj sat, ne li vi se dopadno, imate kartije kupeno od 200-300 evra. Da. Ste zemali li nekoj sat za vas? Da, jesmo i to smo nosili samo u Srbiji, gdje smo bili slobodni građani, nikad ništa nismo prestup nikakav napravili. Ste nosili sat u 100.000 evra? Naravno, i sat, čim izađemo van Srbije. Kako je to čisto sat u 100.000
obitelji. Divno je. Ali vremenom i to nekako te prođe. Taj prvi zanos je dobar, taj sat, taj nakit, ta firmirana garderoba, a kad to već dugo traje, kad si dugo u tome, ja sam bila dugo u tome, onda počinješ da ne Ovo studio liči li na nekoj stanu kaj što ste prestojuvali, kaj što ste unosile zlato? Ne, ovo je previše kamerna atmosfera, uštogljeno, zlato na podu. Dobro, masata može, naprimjer, vi imate tuka polno zlato. Veći je trebao nekako. Znači poveke ste ekradena, tako? Poveći sto bi trebao da bude malo veći. I dobro, kako se čusuvati? Imate tuka jedno Ima jedna sa euforija. 100 kila zlata. Da, imamo euforiju jednu. Jako smo sretni, kao posle neke utakmice. Svi se volimo, ali prenaglašeno se volimo. Volimo se i ovako, bar ova moja grupa, bili smo voljeni, bili smo prijatelji. Ali valjda taj novac, i to ne samo novac, nego što smo izašli iz tog posla slobodni, nije nam se ništa desilo, bilo je opasno, nekad smo imali jurnjavu s policijom, nekad smo imali, dešavale su se razne stvari, da se izvučemo za dlaku. Pa je onda to puta 10 sreća. Ne samo zbog tog novca, nego kao i ta neka pobjeda. Nisi uhapšen, ostao si živ. Vi ga isplaćate vednaš ili od koliko ga prodadite? Pa ja sam imala tako brzu prodaju, tako je sve bilo unapred dogovoreno. Sve je to išlo, često sam imala unapred novac za neki posao sam dobijala od tih koji su otkupili. Do te mere je došlo to da mi veruju da unapred investiraju. Kada završuju ti ukradeni predmeti najčesto? Zlato, dijamanti, sati? Mogu iz ličnog iskustva, pa i onih koje ja poznajem, 70%, 80% toga blaga je završilo u Beogradu. U Beograd. Da. A odakle išlo dalje, ne mislim da je sve završeno i da je prodato u Beogradu. U Beogradu je otkupljeno. A gdje je dalje otišlo, pa to i po regionu. Obično bilo deka v Antwerpen. Odlazilo je. Dijamantite v najgolem delu v Antwerpen, kao što je ta berza golema na dijamante u cel svet. Ali teško se, ne može naš prestupnik da ode u Antwerpen i da proda. To je nerealno. To Jevreji neće doći u kontakt. Moraš da imaš vezu, jedan čovjek koji može da dođe tamo i da te poveže, koji će opet da se ugradi i on. Vela deka golem delo tija kradeni predmeti završaju od arapskite državi? Da, to su ekstremno skupe, veliki poslovi. Ja ne mogu da govorim sad, ako govorim o 20 godina rada i 20 godina ne znam koliko poslova, je svaki moj posao bio 500 miliona evra, pa to nije realno, ne. Ali postoje poslovi koji ja nisam izvršila, ali su se zaista desile neke cifre abnormalne. I zaista takve... Dobro, ne smijete da kažete. Ko bi kaželi neka ste ih izvršile, ja ne bih mogla da kažem, a nesto osudeni, da, toga ispane neka može da to je jasno. Ja u svojim knjigama nigde nisam opisala ni jedno delo Dobro, koje... Ima nekoj sumi 100 milioni, 200 milioni, 300 milioni, pola milijarda, na primjer. Ima takvi kražbi? Kako ne? Pa kako ne i pretpostavljam da se takva negdje nakit koji je unikatan ili obeležen završava u Emiratima. Parite vi gi dava do kuferče? Ili nije to na filmovite го гледаме, ili vi ga otvarat kufer? Kako vi davat pare? Sigurno ne vi gi davat na tekovna smetka ili na kartečka, da? Nema na smetki, ništa na smetke nismo imali, niko nima smetke. A na ruke, bez te torbe, ne znam kako, nešto samo ovako i u kesu. Znači vednaš 30 od 40%? Da, realno, da. Koliko godina ste bili u zatvoru? 7,5. A na koliko ste osudeni? Zadnji put, znači ta moja 5-godišnja kazna iz 2 puta sam bila. Jednom sam održala 2,5 godine, izašla sam na slobodu, bila sam 4 godine na slobodi i mogu da kažem da je zatvor me proizveo pravim banditom. Zatvor je jedna fabrika zla koja proizvodi mali kriminal u veliki, a veliki u najveći. Znači jeste bili kriminalec? Ja jesam bila, onda sam otišla na usavršavanje, na postdiplomske studije. Znači na postdiplomski? Postdiplomskih studija ja sam postala doktor nauka koji je 4 godine satrao sve što ispred sebe i bio jako... A kaj biste na postdiplomski studiji? Gdje ste bili na postdiplomski studiji? Na Kritu. Na Kritu sam bila postdiplomske studije, počele su na Kritu, završile su u Atini, 2,5 godine je trajalo. Znači doktorat sam završila u Atini i izašla sam 4 godine, sam bila jako besna i posle toga uhapšena 2012. 4 godine kasnije, posle 4 mjeseca jer sam već povratnik u zatvor i već znam kako funkcioniše i sudstvo i policija, da je sve laž i da pravda ne postoji, da je to samo mišljenje, istina je samo mišljenje i jednostavno
Ovo ne govorim ostrašćena. I begate od zatvora. I bežim iz zatvora. I kad govorim o sudstvu i policiji nisam ostrašćena, nisam ljuta. Kako begate od zatvora? Bežim iz zatvora posle 4 mjeseca jer prvo imam sina malog, ima 15 godina i ne smatram da trebam da gubim vreme u zatvoru. Ajde, možem da razgovaram kako kradite. Ta operacija možem da razgovaram. No da begate, vidite, vi veke ste seriozan kriminalec. Jesam. Ne može ste bandit. Znači, vi ste veke pod posebni mjerki na predpazljivost. Nisam. Zbunjeni su. Grci nisu previše pametan narod. Tačnije, aljkavi su i ne prilaze tako... Nije smo imali problem s onih to tako da i ne može mi nije nešto mnogo za njih dobro da kažeme, ali da se priključuju neko nove vaše ocenke. Aljkavi su, ali mudri nisu. Znači, oni su mene, hapse me kao pripadnika organizovanoj kriminalnoj grupi Pink Pantherima, a pritom i ne stavljaju neku zvezdicu i označavaju me kao bitnog zatvorenika. Ne, stavljaju me u Koridalo, u veliki zatvor u Atini, ali me ne označavaju kao nekog opasnog zatvorenika. Znači, vi podcenuvate. Podcenjivaju, znači, vaši postdiplomski studiji, znači, vaši postdiplomski studiji ali ja sam jako pomogla podcenjivanje moje, zato što sam ja ispričala jednu bajku na sudovima svojim i preterivala tu priču. Ja sam prvo bila vrhunski sportista i košarkašica u Grčkoj 8-9 sezona, prvi strelac prvenstva Grčke. Bila sam nosioc jedne Pagrati ekipe i najbolji stranac koji ikad igra u toj ekipi. Tako da sam ja bila poštovana kao sportista. Nije jedan primjer na naš košarkar so poteklo od Rusija, koji isto za kriminal beše, Vosolum beše osudan. Mišunov. Pa ja ime ne bi spomnio, ali mi to snimale. Primjeri kao što sportisti, vrni se, pojavio od odredeni kriminalni. On nije bio, da ne govorimo ime, izbrišite. On nije bio vezan za direktno izvođenje za neku organizaciju, zašto znamo sve o čemu je reč, ali je bio vezan za grupe koje su se bavile time. Znači jeste 8-9 godina u Grcija. Ja sam... Vrven košarkar, prv strelec na grčko prvenstvo. I tada ja nemam veze sa kriminalom. Ja u tom periodu sam samo vrhunski sportista i polako ulazim u kriminal jer upoznajem svog bivšeg supruga koji je u tom miljeu. I ja tako tu negdje ulazim. Tako da ovo sve što se dešava dosta kasnije... Vi veke znajete Grcija. Da. Znajete jako dobro. Znam čitavu Grčku. Vlezeni ste veke u sistemu. Govorim grčki jezik gotovo kao srpski. Znači, to su sve neke prednosti. Znači, svi te predispozicije imate do momenta od ko rešavate da i taj moj ulazak u zatvor, ja sam ga tako predstavila i mojima u klubu koji su jako pomagali, bili su zgroženi, moj predsjednik Košarkaškog saveza Grčke je bio moj najbolji prijatelj. Ja sam na prve slobodne dane izašla na njegov potpis. Znači, oni nisu hteli i mogli da veruju da ja sam zaista postala nekakav bandit. Oni su verovali i sećali se one Olje koja je bila vrhunski sportista. Znači, vi ime prodavte. Ja sam ispričala da sam bila u ljubavnoj vezi, što je bila laž. Deka ste iskoristili. Da sam iskorišćena, da sam bila u ljubavnoj vezi. Znači, tipično ženska prikazna. Tako je. Ja sam i na sudovima se. Da, iskoristena, neste znali. Tako je. Jedan zatvorenik koji je sa mnom bio u delu na Kritu, zaista je potvrdio tu priču da bi meni pomogao normalno i to smo mi upriličili da to zaista delovalo tako. Jedna ljubavna priča. Vi ste opasan čovjek. Vidite, vi koliko imate, znači vi mogu da manipulirate. Znači vi ste organizator, mozog, investitor, finansijer, prodavač, a ovdje uspevate zavedena žena. Ja sam preko medija, jer su mediji bili jako zainteresovani za mene i novine, naravno, grčke, sve. Ja sam osvanila svim grčkim novinama, ja sam pružila njima priču, čak sam davala intervjue iz zatvora, da sam ja kolateralna šteta, da sam se ja zaljubila i nisam teretila tog čovjeka. I Grci te su poverovali, definitivno. Ova moja pojava... Ja prihvaćam ta prikazna. M znaju da sam bila sportista vrhunski, ova moja pojava... I nemate tretman opasan kriminalac. Ne, ja ulazim u zatvor kao, ponovo je sa istim čovjekom u zatvoru, ponovo, znači, zaljubljena i ona ne može da se... I begate od toj zatvor. Ja posle 4 mjeseca bežim iz tog zatvora. Da bi se pobegla iz zatvora, to ne može normalno je obična zatvorenica koja je prvi put u zatvoru i koja je slučajno u zatvoru. To mora neko ko je jako duboko u kriminalu da bi bio, moraš podjednako se organizovan kao i za neki posao. Možeš da imaš iznajmljeno najmanje 2 stana, da imaš auta kradena ili motore, znači mora da imaš ljude koji će doći. Od zatvora kako je? Tako, upravo tako. Što pravite za da izbjegate od zatvora? Ja sam prvo izborila dobru poziciju iznutra, da nisam iznutra napravila nešto jako lukavo. Znači baza. Baza je iznutra. Ne može jedan zatvorenik da stigne na mesto gdje sam ja stigla. Ja sam slika. Znači vi za 4 mjeseci bjegate od najpoznatiji od grčkih zatvora. Da, najpoznatiji. To je zatvor Koridalo i muški je zatvor, tu je 2000 muških zatvorenika i ženskih malo, ali to je jedan kompleks.
To je ulica gdje ima 150 policajaca i čuva baš zbog muškog I zatvora. bjega to tamo. Ja bežim iz tog zatvora, ali nekako na ponovo neki romantičan način, kao što su se dešavale i ove krađe, negde Pink Pantherovske i Robin Hoodovske, negde romantično, bez neke. Od zatvor ne se bega na romantičan način. Beže se bega na organiziran način. I ovo je organizirano, ali ima romantike. Koliko pari vi treba da dajete Ni malo, ništa. Ni 1 euro. Ni 1 euro. Ni 1 euro. Znači isplatljiva investicija. Da. Ni 1 euro. Uloženo samo emocije i srce da se ja vežem za te ljude i da me toliko zavole da dođu zbog mene. Bez para. Ja sam organizovala, normalno platila sam troškove stanova, to ne računam. Mislila sam da nisam plaćala ljude. I bjegate od Grcija? 9. dan sam bila u Beogradu, da. Crnim putevima preko Makedonije, prešetala vozila makedonsku policiju. Imate svoje grupe u Makedoniji? Imam 2, 3 ljudi, 2 mogu da kažem, pravih jataka, ako to se razume, pravih Makedonaca. Koji preko teritorията na Makedonija? Koji mene vode preko grčko-makedonskom i makedonsko-srpskom granicom. To su najbolji vodiči. Znači, vi ste prethodnica na ove begalski grupi. Što begate, ovije migranti. Ne mogu mi migranti ništa. Moji putovi su mnogo ozbiljniji nego njih. Ja nikad nisam uhvaćena na tim putovima, a marširala sam. Ne ste na graničan preminili, ne ste lažan pasoš, tuku na crno pomenuvate. Ne, nikako nisam mogla. Ja sam imala crvenu poternicu izdatu odmah zbog bekstva iz zatvora. Moram kažem da sam to bekstvo iskoristila na lukav način da sam slikala. Bila sam slikar u zatvoru, to isto bitno. Ne, za Makedonije ne mogu. Koliko vreme pominujete iz Makedonije? Kratko, ali slatko. Čim sam ušla u Makedoniju, ja sam ušetala tim crnim putem preko brda iz Grčke. Kada pominujete? Pa 9. dan od mog bekstva 12. Na koje mjesto? Na plegujete u Makedonije? Ne mogu da vam otkrivam. Evgelija, Bitola, kada je? Ne mogu to da otkrivam. Poblisko do Evgelije ili to bi već bilo pomaganje policije. Poblisko do Evgelije ili poblisko do Bitola? Poblisko ne bih rekla, zato što ne bih pomagala policiji u ovom trenutku nikako. Može li da se vlezi na crno vojna država? Naravno. Bez asistencija na policije? Naravno, nikakve asistencije nisam policija. Nikako. Ja nikada nisam imala pomoć policije, ni asistenciju bilo kakvu policije. Nikako, Znači, ja sam imala... Znači, preko Makedonije dođete u Srbiju? Jeste, da. Ušetam u Srbiju i došetala sam u Srbiju sa crvenom poternicom bez ikakvih problema. Mislim, imala šetnje, imala sam 40 minuta hodanja na makedonsko-grčkoj granici, imala sam 1 sat i po hodanja na makedonsko-srpskoj, koja je dosta nepreglednija i nezgodnija granica. Drugi del Sokola go pomenujete? Da, drugi deo kolima, a ponovo moj čovjek me je vozio. Избегнувате овие патишта кај што има патарини, наплатни рампи и така натаму? Ne, ja sam sedela kao suvozač. Nikako problem? Ne, žena sam suvozač, nisam ja tako tražena, nije izdato, nisu Makedonci krenuli da traže nekoga ubicu. Jednostavno samo su dobili na carinskim prelazima da moju poternicu, ako ja se pojavim na prelazu, oni će me uhapsiti, ali neće Makedonci sigurno ići tražiti mene po Makedoniji, to nije realno. I pak ve faќат? Znači pak se vraćate u biznis? Ja se vraćam posle 3 mjeseca u Grčku. Posle 3 mjeseca? 3 mjeseca, 2-3 mjeseca sam bila u Beogradu, ja u Srbiji nema sporazum sa Grčkom i nisam mogla biti isporučena. Ja sam bila regularna u Srbiji. Išla sam u policiju, izvadila sam ličnu kartu, vozačku dozvolu. Ne može ekstradicija da napravi? Nema ekstradicije. Nema Srbije, nisu Makedonija i to ne teško. znam, nema. Za Grčku znam i to sam znala pre nego što ću izvršiti bekstvo. Moj prijatelj, znači, koji ima kontakte u policiji, me je proverio i rekao mi je da ako dođem u Srbiju da ću biti potpuno regularna, što je meni bilo jako bitno, jer imam sina, imam život, imam stano, imam obezbeđena sam. I se vraćate u Grci? I ja se vraćam u Grčku 3 mjeseca kasnije zato što već imam spreman posao pre mog padanja. Znači, podgotvena, akcija nova. Gotovo, spreman posao. Ja samo odlazim da ga potvrdim još jednom jer je prošlo nekoliko mjeseci, bila sam u zatvoru. Treba pare, znači. Trebaju pare, ovoj ekipi mojoj, svima nama trebaju pare. Zato što... I se vraćate u Grciju? Ja se vraćam, da. Prva i još jedan dečko sa mnom. Idemo da to organizujemo. I prvi put u životu ta neka organizacija traje po 10-ak dana, dovoljno. Ja sam prvi put provela mjesec dana da ne bi nigde pogrešila. I opet se pogreši. Znači mjesec dana? Mjesec dana pripreme najveće moguće. Da, nikada veće pripreme nisam imala za jedan posao. Kada pagete, na koji detal pagete lugete obično? Vidite, 10 dana, сега месец дена. Кои се тие детали кај што најчесто може да паднат? Prevazišla sebe, postavila sam i mikrokamerice u jedan prostor, bio je specifičan taj posao. Više nije bila krađa, ta teška krađa uletanja autom, bila je reč oružana pljačka. Dnevna, preko dana. Znači, to je sad već pljačka. Da. Ja sam tu, znači, dešava se pljačka. Znači ne je pomogli 5 i 6,5, туку значи тек на денот. Sad tu kreće oružana pljačka, ali je specifične su okolnosti. Ja sam pola godine ili godinu pre toga već odgledala tu radnju. Ona je imala garažu i nivo, to je zgrada jedna samostalna za sebe. U tom prvom nivou je zlatara.
u drugom nivou je frodistirio. To bi bilo na prevod kao neka privatna škola gdje idu deca bogatijih Grka i održavaju časove stranog jezika. Tako da je to faktički bila prazna zgrada. Ona imala samo tu zlataru, draguljarnicu i imala je garažu u kojoj se parkirali profesori iz tog frodistirija i zlatar. Ja sam tokom tih mojih, što kažem, akcija šetnje stalne, se voziš i gledaš nešto da li ćeš naći novo, vidjela da u radnji ima mnogo zaposlenih. Radnja nije mogla sa čela da se uradi, imala je 2 vrata kao od banke i ne može sa 2 vrata. Jedna te zatvore, jedna ti se otvore. Znači ne može sokola. Nije se moglo. Imala je stubove, nije moglo od stubova, imala je stepenice, nije se moglo uraditi tako. Mogla je na drugačiji način, ako je uopšte postojao. Primijetila sam da od 6 ljudi koji se kreću u radnji, jer je radnja ogromna, bila je jako velika i dobra radnja, da 5 ljudi izlazi i da jedan nikad ne izlazi. Nešto se dešava. Onda sam primijetila da taj 6. izlazi iz garaže, znači da je on, pretpostavlja se, vlasnik, čim izlazi posljednji, dolazi prvi, ispratila sam ga. Poslije toga sam ušla u garažu i vidjela da ona garaža nema video nadzor, nikakav. Onda se nekako sklopila u glavi da on dolazi prvi ili zadnji. I on, čim je vlasnik toga, on ima i ključeve i alarmnog sistem rešava i sve. Da je mogla da se desi pljačka, ali totalno na fino, pod znacima navoda, na tiho, da ne bude nigde panike i tako i bilo. Mjesec dana postavljali smo ja i taj momak, on je u stvari ulazio i postavljao te mikrokamerice po toj garaži da bismo mi se upoznali sa svima tim radnicima, ko su, kad odlaze, gde žive. Toliko sam vladala temom da je to bilo, nikad tako nisam bila spremna. Došli, kad je sve bilo spremno i automobili i sve, ispričat ću ovaj detalj, ali je bitan kako padam, to je zanimljivo, film je čitav jedan. Ja i taj momak koji smo došli, ja sam htjela da pripremimo i auto, da sve bude spremno, da kad preostali dođu da se završi posao za dan i da se ide kući. Mi smo pripremali auto, nas dvoje, i on je uzimao auto, ja sam išla s tim regularnim autom koji je iznajmljen u rent-a-caru i koji nije korišten nigde, jer sam ja već bila begunac pod crvenom potericom, ja nisam izlazila ni iz stana nigde, on je iznajmio iz stanova, ja sam se krila, samo sam izlazila po potrebi. I on je uzeo auto i jedan dan je auta parkirao, bio je dan. Ta auta koja vozi su kradena, mora da ima rukavice. Bio je dan i nosio je rukavice. I kad je izašao iz auta, on je skinuo te rukavice i stavio u džep. Neki totalno nebitan čovjek, vlasnik kafića, je video neku osobu koja je skinula rukavicu i to mu je delovalo malo čudno. I on je tako neverovatno radoznao, krenuo za njim da ga prati, a ja sam bila parkirana 2-3 ulice, odatle bi bila sakrivena. I on je njega dopratio do automobila i zapisao tablicu. I javio policiji. Policija, kakva jeste grčka aljkava, kao sav narod, njihov lenji su i aljkavi, proverili su tablicu, vidjeli da je iznajmljen auto na Srbina, ali ništa više od toga. Naravno da nisu došli u taj kraj, naravno su primijetili ni kradene auto koja su tu bila i ostala. Ništa nije. I to je neko zapostavio skroz. Nebitna informacija, kao nebitnu informaciju. 7 dana posle toga, kada smo sve već gotovo bilo, došli su momci iz Beograda i krenula je akcija. Akcija je kretala ujutru. Prvi je dolazio gazda, uvijek imao naviku da dođe 45 minuta pre svih radnika, što je nama odgovaralo, znači jedan čovjek, a ne 6. Uparkirao se, ušao je u garažu, imali smo sve ljude na svim pozicijama, od njegove kuće pa da se javlja gde se nalazi. Sačekali su ga 3 mojih ljudi, on je izašao iz auta, oni su ga sačekali, imali su oružje, stavili su ga u lift, digli su se liftom jedan sprat, on je otvorio naravno od straha, otvorio je i rešetku i alarmni sistem, onda je ušao, malo je se protivio da otvori sef, to mu je već bilo malo teže, ali normalno i to je popustio, šta će sam tamo sa 5 ljudi u fantomkama. Otvorio je sef, seo je i uzet je ceo sef u roku od 1 minuta, cijela radnja bila izneta, jer je sve bilo spakovano u sefu. To je mnogo lakše nego skupljati po radnji kad je to po fiokama ili ne znam. Uzeto je i to je bilo negdje možda 8:30, u 20 do 9 bili smo na stanu i sa svim tim zlatom. I kada je fakat? Šta se dešava posle toga? Dešava se pljačka, polovina ljudi, jer je tu bilo više, delo su izvodilo 5 ljudi, ali sam imala i pomagača, 3, 4. Polovina ljudi, 4, 5 su otišli za Srbiju. Drugi dan, ja sam ostala sa 3 ljudi najbližih i sa tim zlatom. Zakasnila sam zašto sam čekala svoju vezu, jer ja imam i vezu čovjeka kome dajem to zlato i on ide preko granice. Polovina je otišla i čim pređu granicu i uđu u Srbiju,
oni mi napišu da je ok, da su ušli. To je znak da je sve prošlo kako treba. Prošlo već 2 dana, završilo se. Mislim, to je nerealno da pomisliš da ti se nešto desilo. Gotovo, više nema opasnosti, davno je sve kraj. Drugi dan, znači, jer ja čekam tu vezu, šta se dešava, ono što mi ne znamo. Drugi dan ja odlučujem, donosim strašnu odluku koju sam donala do tada 1.000.000 puta, da se taj rentakar koji smo iznajmili, koji nije učestvovao u krađi, on je samo bio za moje kretnje regularne njegove kad smo se regularno kretali. Nismo mogli da pretpostavimo da je nekad neko zapisao tu tablicu 7 dana ranije. On odlazi na aerodrom i vraća taj rentakar. Policija povezuje kada se dešava pljačka sa onim da je 7 dana ranije javljeno da je neko skidao rukavice i to im biva sumnjivo. I ponovo aktiviraju taj broj, znači, i postavljaju civilnog policajca da sačeka tog ko će vratiti auto. On ga čeka, tog mog prijatelja, on ostavlja auto i kreće za njim. U trenutak kada se vraća on sa aerodroma, on je ispraćen. Dolazi do stana i oni već lociraju stan. Od tog trenutka nas prate. To veče dolaze momci, od mene uzimaju novac, jer smo mi našli neki novac u sefu, ja im dajem novac i oni odlaze za Beograd sa beogradskim tablicama, autima. I to su vidjeli policije i zapisali, mislili su da su bugarske table, toliko su aljkavi, napisali su ne BG nego bugarski. Oni odlaze i oni 2 dana razmišljaju da li da nas hapse ili ne, ne znaju više šta se tu dešava. Ja nikad ne izlazim iz stana. Pojavljuje se taj moj prijatelj koga oni prepoznaju i dvojica koji također izlaze, ali nisu sigurni. Dan kasnije izlazimo ja i taj moj prijatelj, već je gotovo, zlato je složeno, čekamo taj dan da treba da nam se dođe da se preda zlato. Odlazimo da promenimo retrovizor, nam je slomljen na jednom autu i izlazimo iz kuće, krećemo na nekim putem koji ima 3 trake, Vuljarmenis, veliki put, a druga dvojica izlaze u kafić da popiju kafu i onda treba da se nađemo, predamo zlato i idemo za Srbiju, gotovo, završeno već, to je gotovo. Ja samo znam da vozimo se tim putem, u sredini trake smo, to su te 3 trake, to je jedan centralni put u Atini koji ide paralelno sa morem, Poseidonius i taj Vuljarmenis put. I ja samo vidim da staje auto ispred nas, primećujem da staje auto i pored nas i da iz tog auta pred njeg izlaze na mene i na tog momka koji smo u autu, izlaze dvojica sa dugim kosama, civili i odjednom vade pištolje. Jedan na mene, jedan na njega. I ja se okrećem, samo se sjećam da sam mu rekla, vidi ove budale, nas da pljačkaju. Ja sam pomislila da su to neki narkomani koji hoće nas da opljačkaju, jer se to u Atini dešava, Atina je puno narkomana. I onako na trenutak staneš autom, ulete i uzmu šta mogu, 100 evra, nije bitno. Rekao, vidi ovih budala nas da opljačkaju. I tako, u tom sam utisku bila. Jednostavno nisam mogla da verujem, imala sam toliko iskustvo sa grčkom policijom, podcjenjivala sam ih. Da se vratim u tu zemlju s crvenom potericom, znala sam koliko su aljkavi. I u tom trenutku i otvaram i vrata taj, stavljam mi pištolj na glavu da izađem i počinje onaj neprijateljski tekst. Ovdje grčka policija, imate prava. I toga ste fateni. Ja sam uhvaćena tu i paralelno čujem na radioli da javljaju onim drugima da daju komandu da smo mi uhvaćeni i da uhvate ovu drugu dvojicu. Zna togaš deka za koga se raboti? Zna deka ste su crvena poternica? Ništa ne znaju. Ni u toj moment ne zna. Pojma nemaju. Odlazimo u policijsku stanicu, sva trojica mojih ljudi su čisti. Daju otiske i prvo njih vode, jer su oni muškarci i na njih sumnjaju. I oni daju otiske, oni su čisti, nemaju nikakav dosije, ni u jednoj zemlji sveta, niti u Grčkoj. I vraćaju ih i nastaje tajac. Ja sam već sa falš pasošom, mislim sad poljskim, neka Marta Banfi se zove, ne znam više, imala sam 1000 imena kao Harimata Harrison zavedena. 1000 ime Banfi Marta, ali ja sam svjesna da sam gotova. I ja sam tu, ne mogu da verujem, do te mere ne mogu da verujem, jer kad se to dešava, ja mislim da smo mi praćeni. Odakle da povežem takav sticaj neverovatnih okolnosti. Ja mislim da smo praćeni i da je to gotovo. Ja se ponašam jako drsko. Pitaju me kako se zoveš i ja neću da odgovorim. Bacam nešto, znači njima nikako nije jasno zašto se ja tako ponašam, neuračunljivo. Onda posle 1-2-3 sata ja kapiram da nešto nije u redu. Da oni izgleda ne znaju ni ko sam, ni da li se desilo. Do momenta dok ne davate otisoci od prstita... Ništa oni ne znaju. Ne znaju, ne predlaže niko čak ni da ode se na stan. A na stanu je svo zlato. Ima 34 kila zlata. Ludnica je na stanu, niko to ne predlaže od policije te. Ali to je jedna mala policijska stanica, zove se Elinikon i u bogatom delu grada je. Na Kavuriju i oni nemaju kontakt sa nekim ozbiljnim kriminalom. Tako da su oni tu zbunjeni.
Onda najpametniji među glupim policajcima tim, valjda u toj stanici, se setio da me posle jedno 5-6 sati odvede na otiske. Onog trenutka kad sam ja dala otiske, tu je nastao haos. Onda počela vriška, panika. To je izašlo, da sam pobegla iz zatvora, da sam slikala u zatvoru, da sam slikanjem pobegla, da sam, imam crvenu poternicu, da sam Pink Panther. Togaš ga novija zlatoto. Onda zovu, to je kao kod nas 29. november, najjaču policijsku stanicu Gada se zove u Grčkoj u Atini, centralna policijska stanica koja zna za mene, koja me je hapsila pre mog bekstva, koja je ozbiljna, organizovana i tvrda policijska stanica i oni o meni sve znaju. Oni dolaze i kreće haos. Onda mene vade, onda taj načelnik njihove policije već se susreo sa mnom, jednom sam ga prevalila da sam imala ljubavnu vezu, onda je bio jako besan, onda je počeo da urla. Vodite gde je stan, ona je organizator svega, ona je vođa, ona je organizovala bekstvo, onda počinje da povezuje koliko su svi ti ljudi u stvari bili iza, koje on stavljao ispred i da nikakve ljubavne veze u stvari nije bilo. Znači, toga ću vas sudovat na 5 godina. Tada me sude, tada je ljuta policija jako, podmeću mi. Koliko vas sudovat? Osuđena sam 12 godina za tu pljačku. 12 godini. Osuđena sam za prethodni sud za Pink Panthera i 116 krađa sa automobilom na 12,5 godina. I na još jedan sud koji sam sama imala na Kritu, tu su nestale neke bunde još iz 2005. i tu su me našli. Iskopan je zid i nestale su bunde. Imate iskopano zid. I koliko je skupna ta kazna? Ukupno je bilo 12, 12,5 i 8. Eto, znači, 32. 32 godine. Ovo je pozana film. Da, vi imate i knjiga. Evo, knjiga. 1, 2, bit će i 3, to je trilogija. Znači, to su sve rukopisi koji su pisani u zatvoru. Znači, ovo je vtorata knjiga. Ovo je prva knjiga. Ovo je prva knjiga, Сега излегла втората книга. Tako. Prvата книга je 30.000 примероци продадена. Da, u regionu je definitivno bestseller. Izašla je druga sada, ali u Makedoniji ću se pojaviti sada sa prvom knjigom. Prevedena je najzad na makedonski, malo sam zakasnila, nisam očekivala ovakav, znači udar. Vi istina te kažujete? Da, 100%. Svaka reč je istina i mogu da kažem da ta prva knjiga malo akcije ima. Tek u drugoj kreće jer sam je pisala i izdala 2016. Ona prvi put izdaje u nekom izvornom obliku kod Lagune, ali nije naišla na nikakav neki specijalan prijem. Ja je uzimam, postajem izdavač 2000 kad sam izašla na slobodu i ona za 6-7 mjeseci se prodaju 30.000 primjeraka. Ta knjiga je autobiografska. Bukvalno od mog rođenja pa do bekstva iz zatvora. Znači sada može makedonska da publika? Sada može makedonska, dolazimo u Skoplje. Biće promocija knjige u knjižari novoj koja se otvara Ikona u Lenjinovoj ulici. To će biti 6. dan pre Pape. Prvo ja pa Papa. Обичајни сите центра сум вас кефтов почитувани гледачи. Вечером можете да последите интервјуто со господјата Оливера Чирковиќ, мозокот на криминалната групација Pink Panther не се гледа мината недела во истото време. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.